like kam thamai haka National Health Mission Meghalaya hau ni ubenai April arajar phoi ka kerteng jong ka post kadai State Data Manager bat ka last date bapin apply ya kani ka kam kadai apsan trek ubenai April arajar phoi ka salary lani ka tulop jong kani ka kam State Data Manager kadai saupo wajar shibenai tika educational qualifications lani kijingdon kam syabah pin apply ya kani ka post kadai kumne pihak ban pendap ya ka post graduation haka computer science MSc lani MCA lani BE haka IT lani electronics pidon kamru bondon sisnam experience ya gitu kiba dan jingmut ban apply ya kani ka kam pihak ban submit ya ki applications jong pi syua kasan beje min jong ka apsan trek April arajar phoi dakaba pendap ya kani ka Google Form kabala ai hapo description jong kani ka video bat pihak ban apply tang sisen bat pihak ban upload ru ya ki documents ki ba pila scan pihak ban shna PDF file bat pihak ban penkerteng ru ya kani ka PDF file dakaba ai kerteng jong pi bat ka jat jong pi ladapi ko bentuk susu sipang kani ka kam komno ban apply pihak ban pay ya ka official notification jong kani ka NHM Meghalaya kabala ai po description jong kani ka video